Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Introvert, hot. Vasapti le. Yo ibu noh jadi kelap long ya yo hati pernah kim ada pulau kisah mutan. Ngam das ngoper hi kata ka jing penlong yo na marba pitip ba arsian si benai ni ju penlong arsian si benai ti manu benai mut arsian ti ka yo ka ban long biang ru kan de ha ka khat nyo khat pra khat khandai jong ujulai ti pila ban yowan kumba ni ju yo wer na kapor sa kapor i kwa ye ki pat ba hi mo ki ba ju support yang ni nado ka baning kong lais nem men shwa tingi kwa ken ba sashi sien mentaru ni aware pi baro so bha ban yowan sa kan kan local trade fair mo kan long menta kasngi tho dieng menta bat la shai kasi sa jan ti kan ne tang ars ngi ti ngi kerpat pi baro balara long la pi ya nang ni na IGP nang ni na all saints ya le ban rong ban yarap ye kini ki nong seng kam hang ni ki babu tiar ki dan hadu saupo tli ki stall menta saupo hadu saupusan ki bawan na mausen ram ki bawan de shang ki basna mom biti te iba Carmel insa pen i pi mo na do nang thi ka video ngidon ayu hani ka yo te kumba nga ong kumba pila ju ya support mo pila ju ya krishan ngi life nam min shwana do bingis dang ni ka yo tingi kwa mentaru ba pinya krishan ni kerpa de pi baro ki nong shong shnong jo ka shlong kani ka de kumba ki ong ka tien pareng ki local entrepreneurs ki nong seng kam te yawan so bha mo ti ngin don biang kumba nga ong khan yo ka pra khanda julai la ki ba kwa ban bookstall so bha phone kumba nga la ong phone how to number 9362066858 9362066858 ke Instagram page jongi kiba le ke Instagram mo kiba don ke Instagram let ke Instagram page jongi let hang to ha fabulous family store te di pha ka message tu kibam le shu phone ba umjuli le la ni pha ra WhatsApp ru ting sien sawan ma ya baro kani ka fair ka bamenta ka e ka ba phla ba ka long ba kaya ko pala kalong ni introduce ya ka kids business fair ali ba Carmel ngan pen EFE pilaji yo smo na em ka kids business fair na benta ki khulung ali ngan pen EFE mo hang ni ki dan kini ki tiar ki basna hi kum kini ki khinna ru ki dan ki kini ki shnai kini ki jingdeng mo kila ban ai training ya piru kinu ki khun jong pila ban pha ti kade ke ka ba ni sok men ba ni introduce ka ta kids business fair ini na mausen ram iwan mo ki wan na do na mausen ram ni la ban ai ka free stall ni kini ni la ban ai free stall menta ha ka ni ka kinti da ka jing support jong baro mo ni la ban ai ti kiran kini ki basna mombiti mo ini ide kong Flavia isnai gini ki mombiti jongki kini isa one dia kani ka yo te dada napdeng jongki ki basna mombiti ki basna kinu pila banwan hangne ki than jan o ki than ni kini ki bot mo ki crochet ni si ong tien pareng pet kum kini ru te pen isi ni nang ne man than te kini ki tupia mo ki khasi jingi ti ki bathan te ni don gitu
but kidon ki self help group ru ki ba pan stall nangi ngilala ban ai hang te iba Carmel in sepeni pi ki kadon ka kids carnival na benta ki khna ru tinga kerpat wan yalam la shai ru kasi sanjan mo yala mi ki kun jong pi kin yo ban ye le kai but ye pi ru kum ju pin yu I kini ki stalls ki ai baro te ka bam ru ngidan na du ka khasi dish ka giant dish ka bam hoi ka bam penar par khot ngidan le te phila ban wan ban ya so tenat lang bat ni baro te ngam ta ni e sho hi manga tinga sukar pat be ye fisia to yo wan sakani ka yo bala penya da ka fabulous family store